Omwana ogu yanagwa mu toileti yo mu kikari cy'omugenzi Abdul Bakamuhara ahari Kabelis Road kandi bamwe omu batura nibo bahurira omwana ogu arikurira baketaba obushobozi. Cyabiki cyo kutangaza kandi kimunonga ogomba ngwa kabiri abakazi nabanaga abana konko kubanza tukabuyahurira bakamuraga mu kishaka owa kabiri ogu yanagwa mu toileti kandi umuntu wamuragamu tukumanya konka arabamureba ngo terinara muri shaka mbafana polisi kiyija ebabingaho ngo yakwekorera umurimo gwayo batanduka batimba toyi bagitimba umupolisi ashumayo yashumayo agira ngo uwo mwana yamuronda agira ata yabura then omusikazo wito utaturesire agaruka wabani we yajwara umuguha ashumayo umwana abantu we yamwihaza. Bwa nyuma y'icyo kubaho za leta polisi ya Bushenyi eyashanga abataka bari kutimba kamena kwihayo umwana ogu bitu ecyo busasi omwana bashanga afire. Polisi niyo yareka umwana munafa abo kwa kupate ko muyayi hayushi omwana koze polisi yishiza ito abantu baburizo twazayo omwana yataraka mwana polisi enkora yayifire weza abitino mushawo abwenshonga watakwenda kuzara to kuchichizo kajora mezi mwendo kachizara doro cheza wazira mwana kamtora mtoyo kamunaga yamba polisi polisi niyo yareka umwana nafa aba bayoreka ngo kufa ko mwana ogu kwarigerera aha polisi eyabanza kwenda kora statement kandi nabwo bajumerera ekikorwa cyo mushiki eki yakora singa yayija kana n'abakazi n'ubwenge babanza bayeziringo ko nubatuma n'umwana nafa nabwo eco government tuyambe aba polisi ubutaka kucira abantu babutosha mwene kandi ninjumerera abashija abakuteka wota kwenda kurebera umwana haba kino tuyikumuka mushiki wabandi ngo mukazi wabandi mureke imwe bakutweka abakazi mukanga kurebera abana nimwe babakwata. Gashakwa Beno Muhozi.